Карачай Малкар халk atlarını süyemidi, süymemidi. O soruğa cevap verir üçün at körmüşlede bolurga kerekti. Eşitken eşitmegenge bildirip atlağa karar üçün ne uzak bolsa da aslam adam jıyıladı. Köp bolmay gitçe Карачай rayonunu Красный Курган atlı elinde bardırılgan körmüşte de alay edi. Respublikanı jer-jerinden 100'den aslam adam kelgen edi körmüşke kararga. Barada Карачай tukumlu atlan ayrılıklarına, üftemliklerine seyirsinip, süyünüp, kuanıp karay edile. Bizni Respublikada Карачай tukumlu atlanı tutkan fermerli at zavodla iki kesektire. Alay bolganına körmüş de şagatlık etti. Anga 100'den aslam acır koşulgan edi Respublikabızın har rayonundan. Ol körmüşke belgili atçı Respublikanı çarslada çabışuçu atlanı şkollarını tamadası, hem de Respublikan Poliklinikada tiş doktorlarını bölümünü başçısı Hubilyani Hasan da atların keltirgen edi. Namabat natı alvardı, öbür natı karabatırdı. Bu burunlu yıldan beri şampiyon parodu değiştiriyor. Bir yıldan kimde ayrılıklarını Allah göğüstür. Avulda 5 yılımın alga şampiyon parodu boğanı. Neçe yıllıkladı var? Eksik kardeşlerle 13 yıl boğandı. Alların 9. yılı var adı. Yatka kalay kararga kerektidir aytı. Yatka karagan iki kararga kerekti yatka. Yanısına minip kuvarcıyıp durmayın minip ne metreye ekledim. Siz bıltır karagan eşekizde Kislovodski'den Narsana'dan uçkulanga bizni Карачай probekini çerez. Nemeni mingi tavını inbaşı bula namına mülbetkenim ben allarga. Bu olza pistede barında da barda bu prosta jiyılıp qaralып turmay işlep переходла blazatla da aytılıp turgandı. Карачайны beri köçkenine 60 yıl bolğanında da granitsadan hep Malkarda жылы sudan urup da kisli sulağa verdi bunu bula bargan. O saatte jetip berip aldı. Kalesi bolana Карачайды. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bulay ete varsa Allah etse Карачай atla. Bari da oruna gelyandan da gelip Allah etse. Hasan siz atlaba küreşesiz. Kallay atlarını tutasız bir aytağız. Ben küreşken kesin küreşken Карачай atlarla. Жылqımızla Карачай tavlada ama perihodlarında Карачай atlarla tabiiz. Karagan esegizden o Карачай'ını beri köçkenine 60 yıllığına da mabacır bulutkenim o saatte da. Bultarma bu Narsana'dan uçkulanga etken candetli olsun ol uçkulanda kartırız tilep. Narsana'dan mabaydan sağ olsun muftiyimiz. Alazat'ta jıyılıp laydan aşırmalı. Uçkulanga da mabaycırla. Bu tavlada ilanıga kesibizin atlabla jürüyübüz. Ondan sonra konmuş kol açkanımız alayda Çerkezki de alayda başka parodalanda koşarız çingagan parodala bu görmemiz zat. Kesibizge tavlaga toyga Карачай atını tutarız. Карачай atka jetken yok tavga. Cerine körecilerin de burundan dörenin şeytkala tavlaga başka atla kelişmeyler. Yani tutabız İmabullah merapiyat yalan etkende ikiden iki çıkara bari çünkü anışıdı bari. Bugün gençe at keltirgen siz iyalanı tarihlerin, linyaların bir aytağız. Bugün ben cefacir keltirgen. Bu beri mabu zurap degenimiz, arvaklı zurap degen acırımız. Zvezda çot da bacır boğandı. Ma satmi bezgalabıda Karagan eseli ol kinonu bizim jılqıbla alqalablayda Карачай jılqıbla. Anda o tüyce turgan atlan bir tane kart ataları zurap boğan alsın zurap ana tanımız. Ol zvezda çot liniyasında da. Mab sol canınızda Kara acır. Olayda Şenkama Gemet'te jılqıçı anı jılqısından çıkkandı. İmbir dep aytılıp turgan acır boğandı. Anı yaşından tuğan bu Premoy vunugudu. Bu men tutup turganlı anacanı azavdu ile de azavdan bunu anacanı azavdandı. Atacanı bunu duba çıktı aladan keledi. On canın dağı olduğunu karnaşıdı. Arı canında dağı da bir atımız ol da serbazını Premoy yaşıdı. O serbaz da baytılan acını ol da Premoy yaşıdı. Tüz allımızda mollu at tüz allımızda turgan at ol Lissabon Lessat da acıda barelle o dünyaya çıkardı. Anada tukumu alağa çıkardı. Var da kesibizini Карачай atla. Azerbaycan'a at yiyeceğinizi bileme. Ol atlava kallayla. Ol atlama bu men tutup turganlı kiçik kardeşlerle ikisi de biri ol Azerbaycanlı şeyhine biri de Azerbaycanlı tamadasına ala ekşi de ma bu tukum atlarla ekşi de. Adam uçta tışkır algani isimler geçerekse ne berbe koya geçerekse Карачай'ını atı çıkardı. Haydi endi bu saatte biz aytılıp turgan atlarыбыз kimde turалы Azerbaycan'da?
Biri Azərbaycanın tamadası Aliyev'dir, tamadalarında. İkinci qarnaşı da Paşazadə də Allah şükür o şeyx Azərbaycanın şeyxində anlatırdı. İkisi de ben kuvanlarım, ikisi de bir cezde bir kanüşlerde turadılar. Yani çünkü Allah etsə Qaraçay atlarının andaydılar da uca передача ettilerle imundan aranılan Tayla da Tuvaladan Qaraçay atlarını Azərbaycanda aytılıqdı. Alap sonra da küçük güreş başlayan ettiler. Peki Ulusa Boluz Hasan atlarımızın atını ayttırğansız. Allah kuandırsın bugün de. Sağ olsunlar, Baydar organizovat etkende, bu Berdilen Avbekir'in yaşı Ramazan, ol Baydar organizovat etkende, sağ olsun. Biz de Çergiz'de yerlerinde cıyıldık, koşulduk, başlatmayın. Var, diğer küldü. Allah için. Maşallah. At sayılarga kirgellede köp edile. Alayla belgili sportçu Timrezlan'ın Navruz da milletine atların sügen yaşlarını beredi. Anı da körmüçte at sayılar muratı var edi. Я очень люблю лошадей. У каждого народа есть своя культура, свои обычаи. И лошади в нашем народе занимают особое место. У них и к ним очень у нас тщательно, трепетное отношение. Мы их, как бы они всегда служили у нас в быту, по хозяйству и как наши, это идет испокон веков. Я думаю, что лошади, кони, они всегда есть и будут и останутся нашими любимыми животными. А сегодня посмотрели лошадей, выбрали фаворита себе? А сегодня будем сейчас наблюдать. Сейчас же будет выставка, и на выставке, я думаю, вот, члены жюри объективно выберут самого хорошего, самого красивого. А для себя хотите приобрести лошадь? А для себя тоже. Вот я смотрю, у меня есть лошадь, но я еще одну хочу приобрести, так что сегодня будет видно. Adamаны köbüsü jıyılğallay күнні қуанç даражалы бөлімінден башлайдыла. Жамағатқа район администрацияны башчысы Байрам Уклан Рамазан сау келігіз дейді. Керген қонақлада бүсіреулерін айтадыла.
участники сегодняшнего мероприятия. Я от имени жителей района, от имени администрации приветствую вас. И, как говорится, хош келгиз, добро пожаловать в наш район. Нам очень приятно, что такое значимое мероприятие проходит у нас. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Федерацию карачайской породы лошадей, его руководителя Бердыева Рамазана Убекировича за то, что организовал вот такое мероприятие. Эта организация занимается не только проблемами карачайской породы лошадей. Они участвуют во всех общественных мероприятиях, воспитания подрастающего поколения, сохранения наших богатых традиций и обычаев. Я хочу также вам сказать, уважаемые присутствующие, что если у нас в республике не было мира в согласии, мы сегодня не смогли бы проводить такие мероприятия. Огромное спасибо за это руководству нашей республики. И еще раз возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, я хочу пожелать участникам и гостям отдохнуть сегодня, потому что и погода, и все этому не препятствует. И пожелать Федерации дальнейших успехов в реализации проектов, которые они наметили в дальнейшем. Спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Уважаемые друзья, сегодня впервые мы начали вот такой праздник. Дай Аллах, чтобы конца не было этим праздникам. Человек, он так создан Всевышним. Он должен радоваться, он должен трудиться. И когда приходит время, он и огорчается. Дай Аллах, чтобы радостных дней у нас было больше, горестных меньше. Вот этот праздник, он действительно объединяет всех нас. Это не потому, что там порода лошадей карачаевская. Лошади, они все одинаковые, они все хорошие. То, что одни выросли в горах, и лучше с ними ездить по горам, другие в степи, некоторые только скаковые. Ну вот у нас то, что есть, мы то и празднуем. Большому кораблю большое плавание, я думаю, первые шаги, и за этим будут, я думаю, большие племпродажи, большие выставки во всех регионах России и мира. Удачи! А конному федерация, которая объединяет наших конзаводчиков, хочу пожелать, чтобы они дружно шли вперед и вперед. Удачи вам всем! Аудан урған салқына ясылайды Дәу қарчаны бөгек жақшын Күлгесінен өгерлікке сайлайды Bir jarlın üzme yaşın O milletin kıyını bulacak şaydı Tom tüflede da tutkan başın Uyasına kaytan kuşa uşaydı Göreceğini soğuk kışın Malçı koyun duvarında duraydı Karaçayını kadal taşın Ay seylapta durasından karaydı Bir jarlın üzme yaşın O milletin kıyını bulacak şaydı Tom tüzlede da tutkan başın Uyasına kaytan kuşa uşaydı Мы, казаки Горячеводской общины, благодарим наших братьев за такую честь участвовать в таком мероприятии. Мы приехали не с пустыми руками, мы от себя тоже хотим призы поставить, показать вам несколько номеров, джигитовки, выступления наших детей. И считаю, что вот такие мероприятия, они воспитывают нашу молодежь только в духе хороших национальных традиций, дружбы и сотрудничества. Добрый день, уважаемые участники выставки. Позвольте приветствовать вас от имени казаков Баталбашинского отдела Кубанского казачьего войска. Сегодня, в этот праздничный день,
Я хочу поблагодарить организаторов мероприятий за приглашение, а также напомнить, что казаки и горцы всегда имели культурное единство, схожие традиции, ремесла, одежду, разведение лошадей и верховая езда были неотъемлемой частью жизни казаков и горских народов. На протяжении всех исторических этапов и очень отрадно, что сегодня традиционный уклад и куначество возвращается в нашу жизнь. На Кавказе всегда было особое отношение к коню. Он был верным другом, товарищем в бою. Недаром веками существовал обычай надевать на младенца портупею и сажать его на коня, посвящая мужчины. Лошади карачаевской породы издревле известны в нашей гордость. Не раз эти выносливые умные животные спасали людей в сложных условиях гористой местности. На них совершали переходы через перевалы и восхождение на высочайшие точки Европы. Они достойно показывают себя на скачках. Сегодня у нас есть прекрасная и редкая возможность полюбоваться этими лошадьми, познакомиться с лучшими представителями породы. Я желаю процветания всем конезаводчикам, тем, кто хранит традиции и бережно относится к своим корням. Ну и всем присутствующим прекрасного настроения, удовольствия от сегодняшнего мероприятия. От всех казаков Кубанского казачьего отдела, лично от меня, а также от атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Далуды Николая Александровича, вам большой привет и пожелания удачи и всего вам доброго. Сменяются веками, и годы стройной чередой доносят времени устами легенды о земле родной. Над склоном гордого Эльбруса, в ущельях среди кручи скал, где прокляли лжеца и труса, герой свое гнездо снискал. Пусть честь и славу воинов наших их доблесть воспоют в веках. Всем за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. Здесь карачаевцы, балкарцы, Кавказа славные сыны, албанский дух хранят устарцы, потомки скифской глубины. Мы дружбе верной знаем цену, хранить умеем свой обет. За смертный грех здесь ждут измену, дружны с Россией сотни лет. Пусть честь и славу воинов наших их доблесть воспоют в веках. Всем за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. Пусть честь и славу воинов наших их доблесть воспоют в веках. Всем за отчизну жизнь отдавших, с мольбой к Аллаху на устах. Пусть честь и славу воинов наших их доблесть воспоют в веках. Всем
Atlanı 4 körmüçke üleşediler. Birincisi jüg atla, gustoy tip. Ekincisi universal atla, ne türlü zatqa da jaragan. Üçüncüsü minilgen atla, dörtüncüsü de jarım kanlıla. Körmüçke koşulgan Karaçay tukumlu atlanı ullu haparları bolgan adamla ayıra edile. Sütlük etkili Respublikanı el mülkünü sıylı işçisi Ruslanı Kılçkeri, Respublikanı ara ipodromunu direktoru Mamalan Halis, Timirazeva Akademiyada Konevодство kavitranı doценти, el mülk ilbunu kandidatı Inna Циганок dağı da ala kibik belgili atçıla. Oyalaşa bozalaşa, çarışke çaptan ozalaşa, ozalmasan arta kelçi, yağmızını tarta kelçi, alaşamı çarışke saldım, artlarından sürüp geldi, Oskarolun dönüp geldi, halkızından külüp geldi. Ben alaşam boz kuradı, hanı kimden ek soradı, alaşamı canı tügül, sırtındağı kertme cügül. Ben alaşam jorgalaşa, karga kirsi çanalaşa, düzge çıksa arbalaşa, yarlağa yaralaşa. Alaşamı kulakları, taşma kalay tüyakları, demir yüze ziyakları, ot çağardı ayakları. Ben alaşam kırgız yorga, çekiredi arşın yarga. Allah yökten men alaşam, oyalaşa bozalaşa. Ben alaşam keng savrulu, karış bulur kırkça vurur. İyi salsam olak cumar, kamçı tise kuyruk bulgar. Oraylanda salam aşa, bir aylanda bitken aşa. Alaşamı avur cügül, makateri tartu cibi. Ben alaşam allay bozdu, kalçar işte barın oldu. Ay maşallah bozalaşa, köstümesin köpçül caşa. Oy oy oy. Так называемый густой тип карачаевской породы. Во всех породах всегда подразделяются на несколько типов. Значит, эта порода разделена на верховой тип, основной тип и густой тип. Что такое густой тип? Раньше это называли вьючным. Чук-аттем. Честно говоря, они более нарядные, чем быть вьючными. Или же сегодня модно колбасы делать, для этого тоже их жалко. Ну, из того, что сейчас мы имеем... Jüg atlağa atalgan körmüçte 3-2 jaşny Teklany Barispini jaşı Şamilni kapkara baylıq atlı atı birinciге saylandı. Ekinci 4 yıllık kara at Karaköz iyesi Botaşlanı Umar. Üçüncü de Moskva şahardaki Firoz körmüçte birinci bolup kelgen Toru at Azart. İyesi Tulparlanı Marat. Atı kalayda? Baylıq. Neçə jıl bolğanda? 7 yıl. Qalay qaraysınız atınızga? Arşın belə sərtdən engin zamanın boş bolsa minəsə. Bundan sonra var mı datlarınız? Var da o. Bu stavkada xorlarıq mı dep turuyigizmi, o sığışanıp kelgenigizmi? Allah'ın buyruğu qalay bolsa qalay bolur dep gelin. Quvandınız mı bolğanınızda? O iyi da. Endi milletimizge alış aytsağız. Allah kuruda kuvanç baca şarş etsin. Allah milletimizni atına ittirip turuç Allah nasip versin. Kuruda kuvançlar görsünler. Nasip olsunlar.
Тимирязева Академияда коневодство кафедраны доценти, элмүк илмуну кандидаты Инна Цыганок айтханга көрө Карачай кумалы атла универсал атладыла. Ишке да, айрылыкка да, чарсга да жаралуу. Скажите, пожалуйста, по какому критерию сегодня выбирают чемпионов? Во-первых, обращают внимание на тип. Это самая первая оценка, которая дает вообще право лошади дальше участвовать в ринге. Следующее – правильность экстерьера. Нет ли таких недостатков, которые бы очень резко снижали. И особые критерии, например, наличие отметин нежелательно. За это снижается балл. Но, тем не менее, вот сегодня были лошади с отметинами, которые получили призовые места. Ну вот их типичность перевысила снижение за отметины. Көрмүчкө карарга белгилүү атчы халкла арасы болумда мастер жокей Токланы Махмуд да келген эди. Бүгүн выватканы жаратама, милletке улуу праздник болду, жаратмаганымда көп болду, жаратмаганымда айтып коеюн. Карачай жашла жоргаланы, рысакланы кошуп Карачай пароданы портет баралла. Значит, если болсунла бу порода только в чистоте келип турганды бизге таба, бизден арда калырга керек в чистоте. Керектелди бага кошарга башарылды. Сестің лағызымен айтайын Карачай атны хабарын Жеті өміріні чарсқа жабады Кавказ таулада тұлпарын Тураңнан қара бірбек сұқландым Киік отлаган тарпаңа Мен алтын қылдан арқан өшкенде Ол жоқар жалны тұтарға Мейік деп банан мен арқан аттым Киік жылқыға таулады Bir seyir canlı, bir altın жалны Tutqanma xalqa savğağa Карачай atla Közleri jangan жұлдыздан Deri adamı salgan suratla Çalları kara kunduzdan Карачай atla Koşun tuyaklы koş kulak Sizni sırtınızdan ajdağan artlat Halal jauga olsa da Универсал атлага аталган экинчи көрмүчтө биринчиге эски жөгөтөйдөн сенатор атлы кап-кара ат сайланады. Иеси Семеллана Исмаил. Үчүнчү көрмүчтө минилген атланы ичинде 6 жылдык кара ат жүлтүн биринчи болады. Иеси Bijlan Рамазан 3 кенелден. 4-чү көрмүчтө кан кошулган атлада Тауран атлы кара ат биринчи болады. Иеси Касайланы Замир Красный Курган элден. Карачай тукумлуу ажырлы жыйылган жерге караганыкта сейир тамаша болуп калган эдик. Жерине көрө жыланы дегелдей, бу ажырлы бири-бирлерин узактан көрсө эле киштинеп, аяклары була жер казып, оруларында тура алмай тепчилде эдиле, шын тура эдиле. Жигит жашлады аланы күчтен тыя эдиле. Көрмүчкө 100ге чаклы бир ажыр жиберилген эди. Анда мында дегенче кемликтери болгон, аланы бир кабымы көрмүчкө кошулмай да калган эдиле. Карачай кумалы атла каллай боладыла, аланы калай айырырга болдугун үйсүндөн бизге Уруслан Кылчкери айтады. Энд бу сагатта Карачай парода атлада кесек өскөн деле үйдө туталла жылкыда болмайын, үйдө ари карасала ростулураак болду. Нума бу бер тут кызчык бер келтир. Вот. Ма бу Карачай атка стандартлары да келишеди. Росту да, кубаты да, өшүнү да, харнеси, кулаклары камыш кулак деп көрөмсү. Орусча с вырезом уши дейли. Таза көздөрү. Айдам агы жок туягында немесинде маңлайында харнеси булай тап келишкен мамуну
ikinci gruppada çempionluğa bunu ayırdık. Saatda saylagan saatыңызda ак тамгасы болгон, ак туягы болгон деп неге айрылады? Endi ak tamga ak tuyak ol karusuz boladı. Ualırga 3 boladı ak tuyak. Ana bula sonra seleksiyaga ol ak tuyaklılarla gelişmeyle. Ak tüyü boğan. Endi açık bolsa bu günahı yoktu. Karaçay'da ulu legenda vardı anı sünden. Birev kızını alıp kaçkandı. Sonra zından atlabla sürgendile. Attan ulu haparı boğam jaş bolat da küyü. Aktuyak atlabla sürüp jete tebreseli çavulga kirip çavulda alaskap kalalla deydi. Manglayında kaşkası boğanla jetip tebreseli künge burulup sonra künde olatla künge baralmayın anı bula horlap alıp ketken dey vallahi kapar jürüydü. Kapar alay boğallıkta ol kerti de ilgili olur. Manglayında ulu kaşkası boğallana burullarından kan suğla kalları kelge öç boladı. Allah neme bardı. Ak tuyakma ayttık neme ualgan etede ak tuyak güçlü bulmaydı. Amiyetdeki Karaçay adını kalay bir boladandı. Endi ma elitaga 1 metr 56 santimetr bu 58 metr santimetr miyikligi talaydı. Elitaga kelişken etet parodan elitasına. Siz bugün körmüşke razı boldunuz mu, jarattınız mı? Endi işini kuralganına kuvanama. İşini tındırgan sağatta köp zat, yetişmek zatla barla. Yani bula ursullay tallay nervin çitetese. O sen nervin lay deyip zaminçen etkelle barla menge. Meniçe bir kıyıları kirse bu parodaga körrügem kalay nervin çitetmeyi tözeriklerin. Ben de atçılağa tilerim acırını baytalını saylap karap alırga gerek. Arı kararga gerek. Aşına köre, suğuna köre anı sanın alay tutarga gerekti. Köbeti bilmeyin. Aş mabla mavvistavaçını konditsiyadaça alay boluğa gerekti. Sonra trening. Her gün sayımın ilgi gerekti. Bizimkiler bir kavimla kan koşup anı bula yeter gezleyle de ol jaramaydı. Kan koşsa ol parodanı kurtkan etedi. Kan koşulganı bilinmey kalmaydı da? Bilinedi o. Bilinip kaladı kan koşullar. Bizimkiler katı atlarla, güçlü atlarla kan koşulsa sonra ol zıkır baladı, hala zıkı balalla. Bizimkilerden ise alağa aş suda köp gerek bolat, sonra onu ala zıkıdıla. At körmüşten sonra da at gerek körmüşke de kararga bolluk ede alayda. Özdenleme Salahattin tereзе elden kesi kolubla etken at jörleni keltirgen ede. Ol jörleni ayrılıklarına kelgen konakla toktap karay edile asırı sevirsingenden. Biz de ozup kete almadık hapar sormay. Men atım Özdenleme Salahattin de terezedenme Karaçay'dan mı? Bu at jörle bar rучной etilgen at jörlerle. Sonra üstlerinde kümüşten etilgen Allah izcili ukraшениялар. Man buları. Nence bağası kalay bir bolluktu at жерine? Ma bu at jer sonra artacağınızda ton at jerini bağası eksi 600 dedi. Mol at jer anı bağası 800'dü. Maraqı yerinde eski at jer vardı. Anı bağası da 200 bejarımdı. Bir jerini kalay bir zamana etip boşaysız? Bu spata keltirge polностью kümüşün nesini etip bir ay çakla bir zaman ketedi. Kümüşlerin kayın tabasız? Kümüşlerini Dağıstan'da zaten atlivat ettirip zaказывать etip etesi. Atak eski kümüşler de var la, именно ata-babadan kalgan alay kart atalanzattan kanalay kümüşler. Bular da aladan karalып alay atlivat etilinedi. Siz kay işlerini da barısında kesigiz ileysiz, kesigiz? Kesiliyet bu ama bu atçer rучной etile atçerle atначала конца. Bu atçerini terezede etkelen Camulat degen master barda ol etkende. Karaçay atçerini başka atçerlerden neydi başkalaga? Endi вообще kerti Karaçay atçerini ne oldu, neme çık sakay göster.
Bu eski Karaçay at yerini nemesi de karkası da ağır değil. Buna Karaçay ağır çak değil. Bunu atlışa etkeni başkaldan savremenlerin ağaçtan çelini ağaçtan etiledi. Bu ağaç полностью ağaçtı. Keste особый bir türlü bir sort ağaçtan etildi. Burun uçadı. O bu aytırğa sonra bunun dışına kayışını alay kiydirirler. Akırın türlü detalların sala alay barala. Kıyırları kümüşten mi de bunu da? O kümüştü. Siz bunu жаңғыртқан mı teriksiz? Bunu как выставочный экспонат çalıp gelген biz göstürge tak bunu dışına жаңдан полностью атчыр жиылған теректе. At жерle izlegen sizni kayan tabarga boluptu? Da terezede izlesele tereze elde özdelden salkın jaşı salakı tindatım. Tabarıkla Allah aytsam. Allah işinizden kuandırsın. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizde millet atını bek süygendi, süyüp da barlıqda. Ne zamanda da yaşavında atsız bolmağanda. At bula urunuda da, kuvançta da, uruşta da hayırlanğanda. Aytuğa göre atı bolmağan Karaçaylığa sanalmağanda. At belden, jigit kölden de batını, adamını da baş şartlarını açıqlağandı burungu Karaçaylı. At bula jigitlikni bayramlı bolğalların mağlay körgüzgendi. Kertisi de alaydı.